Dek, tadi Meme metakon. Jadi kalau bertakon aku Meme, Timpal China yang madan gus kenyur do, ada juga halus ganti bahasanya setiap ngomong. oh tuh, nah ide bagus tuh Meme. Oh, ide bagus. Menadi bodoh ya, Dek. Wah, ide bagus tuh bukan berarti bagus ya Meme. Ide bagus tuh nak tingkatan kasteng lah. Oke, tuh. Boleh pidan ya dari ide bagus. Wah, Meme ide bagus tuh kadang cara nak ngiringan jero mangku. Berkesenangan marah dari jero mangku. Ya ide bagus tuh, boleh taluh ya dari ide bagus. Oke, tuh. Makanya Meme sing tadi ngawak-ngawak ngomong yang aja nak ide bagus. Apalagi Meme ngomong mecai, cicing, nani sing tadi tuh Meme. Menide bagus yang patuling beleleng. Dadi yang ngomong kasar-kasar, Dek. Ya ruling DJ, kasar Meme ngomong aja nak ide bagus. Isok sing tadi pokoknya kasar-kasar. Wah, yang kita diken ngomong aja ide bagus, harus sikat gigi Meme nih. Udah Meme mesti sikat gigi ya gigi ngomong aja nak ide bagus. Men penghalusan bibir Meme nih betul mau kemelan. Biar pang dasar Meme mesti sikatan. Asal belum dasare Meme kasar ngomong. Tetep kasar Meme nadene. Oh gitu. Men ide bagus tuh, mau kengken aja ide ratu. Ya mau kendap tuh aku nangut tuh. Kone dari metakon, marah pakonin juk sengitan. Dije letak kebenaran ya.